dok stradamo od neprijatelja, vi napisaste molitve za neprijatelje i još dadoste da se one čitaju na bogosluženjima po svim našim hramovima širom sveta. A ti neprijatelji srušiše i crkvu u vašem selu. Jedan od čestih gostiju u Soko Banji, koga ovdje iznova dovode profesionalni angažmani, ali prirodne lepote i gostoprimstvo meštana, jeste pozorišni televizijski glumac Aleksandar Dunić. Ovog vikenda sokobanjska publika imala je priliku da ga vidi u ulozi novinara u duo drami Patrijarh Pavle, biti čovek među ljudima i neljudima, u kojoj sa kolegom Milanom Albašem kroz pozorišni komad podsjeća na vanvremenske poruke jednog od najznačajnijih duhovnih autoriteta. Pored poslovnih obaveza, Dunić u Soko Banju radu dolazi i privatno, jer je, kako ističe, upravo ovde stekao prijatelje. Volim banju, vezao sam se za ljude u banji, pravo da vam kažem, znate, to je suština, da vas ljudi dočekaju, da vas prihvate, nekako evo sa ovim godinama i sa ovim iskustvom, svi gradovi i sva mesta koja su mi ostala daleka, ostala su upravo zato što tamo nisam nekako našao ljude slične sebi, a u banji sam našao puno ljudi sličnih sebi, s kojima se lepo razumem i s kojima negujem ovako jedan divan odnos, krajnje srdačan i bratski. Da nam ne ruše sve te hramove i grobove, Gospodi pomiluj, decu ne ubijaju i narod ne progone. Ovo je bilo drugo izvođenje predstave posvećene Patrijarhu Pavlu u Soko Banji u okviru svetosavskih svečanosti. Prvi put je odigran u sklopu Banjskog kulturnog leta, a glumac je ovog puta pohvalio pažnju i odnos publike. Ovo je predstava koju smo mi izveli u Soko Banji pre 2 godine u okviru kulturnog leta, Sokobanjskog kulturnog leta, tako da smo sada izveli, da ne bismo naravno suviše oduzimali pažnje, izveli smo samo 2 scene, ali mislim da su se potpuno tematski uklopile u proslavu Svetog Save i prosto i po načinu kako nas je publika slušala pažljivo i kako je svaku reč pratila, rekao bi da su bile i uspešne. Da nećemo biti žrtve njegovog neprijateljstva. dobro razlužujete. A zašto, vaša svetost, i mi kao narod stradamo? Zašto? Predstava Biti čovjek među ljudima i neljudima izvođena je na scenama širom Srbije. Režiju potpisuje Milan Rus, direktor Srpskog pozorišta u Budimpešti, dok je tekst napisao dr. Jovan Janjić, jedan od najboljih poznavaca lika i dela Patrijarha Pavla, o kojem je objavio 3 knjige. Pa to su, znate, to su opšte ljudske poruke, to su prosto poruke koje su večne, to su teme koje su večne. Mi smo zato i uzeli ovu predstavu da radimo Patrijarh Pavle, upravo zato zbog tih poruka, gde publika kad čuje neke od njegovih dubokih, suštinskih, egzistencijalnih misli, može samo da izađe obogaćena posle ovakvog jednog performansa. I drugo, ovo su predstave produženog dejstva, gde publika kad izađe može godinama da razmišlja o pojedinim rečenicama, a to jeste pun pogodak. To je naša dužnost. Da, jasno. Sjeti se sad, gledam po pravoslavnim hramovima svece sa mačem, svete ratnike. Njihov mač je mač pravde, mač odbrane dobra od zla. Aleksandar Dunić, rođen je u Beogradu, a Glumačku akademiju završio u Novom Sadu. Široj publici poznat je po ulogama u popularnim televizijskim serijama, među kojima se izdvajaju likovi doktora Gorana Popca, Kokana Prodanovića i Šojićevog batlera Ćirka. To su Srbi. Eto što znači biti čovjek. Da, takvi smo mi Srbi.